لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Semoga orang sami-sami dikamitan sambil ngantos jangan tacan dongkap. Kayak bisa gerak di pagi ya. Si gerak-gerak deui. Di kamera mah geuning aya nama ya. Mun murag. Hati-hati tuh. Pasti ribet lagi. Kalau misalnya Saya nggak bayang-bayang ke Labunan saya. Eta bisa sami dia. Pak, Ustaz ge ulah mundur wae, tapi bikin mundur wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tadlu jami'a salawati akhri Muhammadika wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salamun alaikum salamahum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq fal khatimi lima sabaq nasil al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi istaghfir sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah nilainya ada nih. Nyata ranking pertama kawat. Secara hitung-hitungan mah matematiknya sesuai dengan aturan. Ya insya Allah ada lolos gitu. Nyanyi kedua nang mudah-mudahan ke SK-na sami sareng anu dituntut. Datang dari pada dia nyebutnya politik wae. Alhamdulillah, bismillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil akhir wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa abil athar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa ibdalih. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji senang syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dipasihan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat sadayana. Insyaallah nu aya di dieu tempat mah sarehatnya. Amin. Teu aya di dieu tempat anu aya halangan, nu teu gaduh namanya teh panyawat, urang doakeun sadayana mudah-mudahan sing sehat urang sadayana. Shalawat sareng salam urang panjatkeun dengan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, mudah-mudahan dugi ka urang selaku umatnya insyaallah istiqomah ajarkan segala ajarannya. No ku pribadi sepi hormat Pak Kiai, Pak Dadan Ahdan, mudah-mudahan ku Allah disehatkeun dipanjangkeun uswana. 2018 kurang kawitan ieu tahlil pangosan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salat boleh meunang tadi akhirkeun salat. Tapi lamun di rumah mah teu kenging. Geus waktu lohor nya urang aya padamelan. Abdi bade salat jam 1. Nya geus atuh halanganana ya. Nya kudu salat tadi takene. Kalau di perjalanan ada ini boleh wa yajuzu takhiru sholat bisartil azmi, menang akhirkan sholat tapi diazab direncanakan jam sekian. Itu Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ma'an hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li Haji Utsman Effendi bin Haji Nur. Allahumma ighfir li Haji Edi Junaidi bin Nasr. Allahumma ighfir li Hajjah Ibu Nining binti Taman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
waj'alil jannata matlaw Allahumma adil basa anta syafi ismi Ibu Hajah Nining Rustinah binti Mata Sudarna ya Rabbi yassir Allahumma ij'al lutfina maulida wa Muhammad Ghifar minan najihin wassalihin wassabirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik